Raka. Thank you very much. How are you? Thank you so much. سروک وزیر هریما کردستان مسرور بارزانی و سروکمار ترکیه رجب طایب اردوان لستانبول لهف جویان د جوینه ده کو جزده ساعت کی بردوام کر روش عراق و پیوندی دوالیین انقره و هولر هاتن گوتو بیش کرن. هر دوالیان لسر اساس برجواندین هوبش جبو پیشخستنا پیوندین دوالی ده همو واراندا به تایبتی دوار آبوری و بازرگانیه ده هلوستک پوزیتیف نشاندان و تکزی لسر برفره کرنا درفتین هوکاریه جبو اولهی و آرامیان نوچه کرن. لگوری پسپوری پیوندین ناودولتی برجان توتر ده هفدیتین ده مجاره و گوهستن گاز و نفت کردستانه جه ترکیه بو اوروپا و هم ولاتان وک بابت که سرکه هاتی آخافتن هر دوالی جه لسروی هم فکرن که دوی وارده به هفره کار بکن رولا خواه لحریمه زیده تر بکن. قریزه تداریکه هیا، قریزه انرژی هیا، işte ambargolu ser Rusya heye Amerika naxaza ku Avrupa velatın Avrupa enerjiye Rusya'yı bikirin ya Urus bikirin enerjiye harema Kürdistan'ı ve vredat işte kritik dikare bileyze Türkiye'ci ve zane Türkiye'ci ve pırzane yani beri mesela çarpın sal bereci peymanın mesela stratejik hatın imza kirin jibo 25 sala nabera Türkiye harema Kürdistan'da yani her ali da mecburun ki tekili xoy siyasi diplomasi ye enerji ye stratejik peşve bibin. سروک وزیر بارزانی راگاهان توان لگل سروکمار اردوغان درباره رودان لهرمی هفدیتینه که برهمدار پیکانینه لسر زیده کرنا بازرگانیا دوالی و برهنانه آخوین. اندام لجنه ریوبرین و بریاردایی یا ناوندی یا اک پارتی عبدالرحمن کردازانین او گرنگی به پیوندین لگل کردستانی ددن و سردان سروک وزیر بارزانی وک هیویه که مزن دیبینن. Bu özellikle Türkiye ve Irak Kürdistanı arasında gelişen olumlu ilişkiler. Pêşxistina pêwendiyan di berjewendiya her du aliyan de em dixwazin di çarçoveya huquqa biratiyê de pêwendiyên xwe bi pêş bixin. Loma hatina Birêz Mesrûr Barzanî hêviyeke em wek AK Partî girîngiyê didin têkiliya li gel Herêma Kurdistanê ji ber vê yekê aştî, aramî û sexamgiriya Herêma Kurdistanê bo me gelekî girîng e. Piştî şerê Rusya-Ukrayna meseleya peydakirina enerjî di rojeva cîhanê de wek babeteke sereketê nîqaş kirin û gelek welatî ji bo pêdiviya enerjiya xwe hewl didin çare û alternatîfên nû peyda bikin. Li gel Tirkiye gelek welatên cuda ku zêdetir enerjiya xwe ji Rusyayê dabîn dike, bo pêşxistina peywendiyên dualî jî zêdetir giringî bi Herêma Kurdistanê didin û ew serdana dawiya Mesrûr Barzanî di vê çarçoyê de tê şîrovekirin. Ercan da Kurdistan 24 İstanbul.